Lette na Nabi Yakub ku Mesir. Purana na napasadia sinin na agagana, jokka ni Israel. Letu na ku Berseba, gere ni se di olokolo, napana karobanga ku puang Allah Ta'ala yana sompai isha ambona. Wenin na napatinruannya lena puang Allah Ta'ala ku Israel makada, Yakub, mapebali ni makada, iye puang. Makada si, iya na puang Allah Ta'ala na ambumu. Aja mo metau jokka ku Mesir, nasabak melo ka pancaji ko se di bangsa malupo kuro. Usilaw nga po jokka ku Mesir, na iya to palesu ko paemak kumanye. Najarin na mua Yusuf matu tutu imatamu na rekomate ko. Jaji manguju ni Yakub melo salay Berseba. Ipendre ni ko anak na ku karetahe, iya nakiringe pirau. Makutopor benena si bawa apona na pajokka ku tanah Mesir. Rilail na ro, para natibitoy olokolo na si bawa ramparana, iya napapuleh ku tanah Kanaan. Jaji makku ni ro jokka ni Yakub si bawa sinin na sumpulolona ku Mesir. Iya na yasan na to Israele iya jokai ku Mesir. Iya naritu Yakub si bawa anak apona. Anak macuana Yakub iya naritu Rubeng. Anak na Rubeng iya naritu Heno, Palu, Hesron si bawa Karmi. Anak na Simeon iya naritu Yemuel, Yamin, Oha, Yakin, Sohar si bawa Saul. Yero Saul to Kanaang indona. Anak na Lewi iya naritu Gerson, Keha si bawa Merari. Anak na Yuda iya naritu Onang, Sela, Peres si bawa Sera. Iya kia si bawa Onang mate ku tanah Kanaang. Anak na Peres iya naritu Hesron si bawa Hamul. Anak na Isakar iya naritu Tola, Pua, Ayub si bawa Simro. Anak na Sebulong iya naritu Sere, Elong si bawa Yalel. Iya mana naro anak apona Lea iya na jajange ku pada ngarang. Angkato na makunre na sedia sedina. Jaji sininna anak apona Yakub pole kulea, urane si bawa makunre, 30 tau. Anak na Gad iya naritu Sipion, Hagi, Suni, Esbon, Eri, Arodi si bawa Areli. Anak na Aser iya naritu Yimna, Yiswa, Yiswi, Beria si bawa anak daranna ya sengeh Sera. Anak na Beria iya naritu Heber si bawa Malkiel. Iya mana naro anak apona Silpa, atamakundrena Lea ya lengengi ku ambokna. Jaji sininna anak apona Yakub pole ku Silpa 10 tau. Anak na Rahel benena Yakub iya naritu Yusuf si bawa Binyamin. Ya tosi anak na Yusuf iya naritu Manase si bawa Efraim. Iya na jajange asna ku Mesir. Yero asna anak na Potipera imange ku ong. Anak na Binyamin iya naritu Bela, Beker, Asbel, Gera, Namang, Ehi, Ros, Muping, Huping si bawa Are. Ya mana naro anak apona Yakub pole ku Rahel 10 tau. Anak na Dang iya naritu Husing. Anak na Naptali iya naritu Yasel, Guni, Yeser si bawa Sileng. Ya mana naro anak apona Bilha, atamakunrena Rahel ya lengengi ku ambona. Jaji sininna anak apona Yakub pole ku Bilha engka 7 tau. Jaji egana tau ya jokai ku Mesir si bawa Yakub 66 tau. Ya naritu anak apona manami, depa na bilang ibenena si bawa manetuna. Engka to 2 anak na Yusuf na jajange ku Mesir. Jaji yanaro anak apona Yakub yang ke ku Mesir watwero 70 tau egana. Naya Yakub nasuron Yuda lebe liolo mewe siruntuk Yusuf. Kuamangi pitangi lale jokai ku tanah Goseng. Letuna na ambo na ku Goseng, nasuropasa ni bindan na Yusuf na joka mewe sita. Siruntuk na ambo na, nakadaw ni lona napa kara. Metete kara ku salangkan na. Maka dani Israel ku Yusuf. Maka kuange dena na magaga na rekomate ka. Nasabak pura na wita. Nawisan ni makada tumupo. Purana ro makada ni Yusuf ku podoranena si bawa sumpulolona. Melona jokka pudangi pirau makada
Engka mana ni letu sumpulo loku pole tanah Kanaan. Pakampi olokolo mana jamanna, nangka mana ngi olokolo na napaccoe jokka mai. Engka mana toi agaganna na tiwi. Jadi nareko nolli ko pirau na nataneko makada aga jamamu, ape bale no makada, bicu mupi atatta nadapi makakuange makampi olokolo ki pada muto nene tak riolo. Jadi makku niro napalalo no matu monro ku tanah goseng, nasaba yero to Masir maciddi ku pakampi olokolo